Presiden Mekinongalam juga seng Bharatiya Janata Party BJP Hamegalia ba Ernest Mauri hakajing emirjingmut berkinong thok khubor hasilong ulapan pau ke jingkeman baka BJP kala job dan buram haki election ha Gujarat. Uleya ro ekajing start ki pat ba nong thap vote nong jila Gujarat ki bala ne scam bat ka seng BJP. Haba phai sakajing sha penram juga BJP ha Himachal Pradesh ka Congress kamtam le haba National President JP Nanda ula lem hakani ka election badang shidap shen uba Mauri ula penyeng nia da ka baong ba kajing start di pat ba ka Himachal Pradesh kalong bagi keliang sarkar man kasan sinam ula penklat ban batai sani hakanu ka rukom National President JP Nanda ula rem halaka jong ka jela Ulayat hu phing men siem penban daga ba ong ba ki pat ba ka Himachal Pradesh ki ne kumju tang ba ka Congress kala yo khamtam khindiat pane ka seng BJP kumta kala job uba Ernest Mauri ula kular shik ho ya par kila penroi lada ka BJP ka wan haka bor haka jing kendu obat kinong tho khubor haka khandai tari no pra ula kadau bun teli ki jing kenno iki menteri baka sarkar MDA balayalam daga NPP Habala keli, balai kumu Presiden ke State BJP Hamegalia, ulong ru advisor sa Menteri Rangba, umrai kini kijing duna ba ula keno haka lempung perkhat kam ke MDA. Ula ai ka jubab ka ba kelan ban kawang kete ka sarkar ka ba ka BJP ru ka syong ri tengen hakini kisan senam duna. Kumta kalong kumne nimre suban pe kata. Kini kikran namar ba kimla ban ai. Mo nyau purei teli ka skim ka penbana ka sarkar BJP hajingram chung Prime Minister Narendra Modi nyau puai teli skim wala ngabatai ta skim kan simpor ngan susim tangki budan kam Prime Minister Sorok Yojana PMGSY kade skim borak na po Delhi ka Jal Jeevan Mission ka bai sakawai pagwai triwing kade borak na po sarkar Delhi pat kawai bos musi YMLA po sor silong kim krani kane haman la ka sor silong haman lagi jaka ni sitong nangasa alama bilang hapan tit man kasengi pi ngi ai kene ka PM Kisan Nidhi Shakinong rep ngi ai yaki nreu hajar kawan direct sya ka account gujongki kane ka pure ka grant ka boso tenat hapo state ngi ru kinong rep kila bon boyo ai kane tam haune last year u covid le kini kinong rep kila yo ya kata ka pha gujongki season yo boro nreu hajar ka boso si pat sarkar nta kawan ra ka fokus bagi orang Rewandon kita ki PG, kita ki producer group, hasor silong don se kita ki bepenmi ya kamar yang don, andai ke musi ke sarkar NPP, ke permana bah man konsumsi, kalau asim ya ki yeng jong gibreu kum sau hajar ke konsumsi, ban ai ke dipisa, hang jing tip jonga ke dipisa kamdei ke bawan dai neiru ke dikaram ke kisim, kane kalong nah ong ki pai ba manusia ngala ke manusia de kane bayo ka jalong kum bajia hawar hajar Hatsau. Hak ba ka sarkar kongres sak jingalam chung u Dr. Mukul kilej pai ba ki om Kristian yangi ni ai kini pisah ya pi tan sudap arsnem kawan ka bang kawan wat hibreu ban siu bat kasut. Bapa bro ko igrin dia. Hanrei hapo state ke jongi kiale extensos na duar hajar kat lai por kongres. Baru ki application ki sakut polisi office kira file RTI. Kani kajing event ni ki beduk ki besuk. Kajing mut jong ka one nation card ki bun ki bre wasung thok bakla. Ngapen syai ki. Bangi link bat ka Aadhaar card ya ka one nation card. Ubreu basong wai hanong thmai. Do sa wai halai mkhra umron kam man apply thmai ka ration. Katu ka ration do ulai support Delhi uyo ka ration. Do ulai support Gauti uyo ka ration. Ladangi ngi wan hakabor. Ka beningkong ni haban implement ni kade. Ha kani ka ration Nyo lang buat ukhaw, buat usuji, buat wata, buat kesini. Hakis ni kraw, kis ni Christmas, ki puja, kumpnyang ruyo. Andai ka balungo ang ni po mekelea jongi, nyo bitang ukhaw. Ukhaw ru bombit dor ban bab. Ukhaw tip don ki ba complain ki ong ba. Ukhaw ba hapay sniang, mre ban bab ki brio. Takum kini ki kay ngaong ipai ba pinhap ban pek ba. Banwan ra kani ke jing mentoy sapi onom don lenti de komoy pat light na kaseng BJP nga tharai bagi pai ba kira sungtho mata ki di bastat kinong te bodru kin ailat ke BJP ngin implement lut itu skim baro ke bangi ong ke yojana mo ke bangi manra ban shnayeng ya ki beduk ki besuk antrai PE Prime Minister ni po Delhi usna ki yeng kan no blok chu ki ai wai shabi tu bri wasa am tu
hangiru kibun bagi beduk besuk khamtam po shlong ngide ban ai ke umring banjia ko bajia mata ke yang beduk po mekhlia ngang lapet khamtam ke bajia po itin west ke yang beduk ko bodon te po po pedang snong po mo prem don kibriu basa angtu kidon kapai kidon diskuti kumnon ang sa po yang beduk habong boduk kemudian ai boduk ke na semua ban ong kunta